adu nganga ki thabakta crisis management ki mongda lepa ngakpa adi matik cha de bagi khutam de ai haira roi akoina loinam uro ngakte ni aina hairaga chai natra cha de ka kari it make no difference to them ikai ba khangda ba chidi ikai ba khangda ba ni ko okta ba chidi okta ba ni aduna hojik manipur da ban kawi ban kawraga wari sikana no ba no mai ki sara taliba mai pocket lupa kun kuntra hapaga bazar si thabak suraga mana thabak surag hold de thabak suraga ching walaga matu macha thaka da family masing khangdana manipur de lay masi ki di ban kawri ba kamu si di sara hen ba bung na tie ban kaw da awana sigi lai ra praja ki di manipur de nobody is thinking about the poor people common people of manipur that is a very shocking state of affair aduna wari sanaba si da achumba du puthogadabni achumda yanagadabni manipur history khangadabni moina tawriba aran ma khudimak to step by step puthoga sequence of events se semaga tu moina semaka 1946 tagi semaka dabni kuki en biling khato 1940s tagi na hauji bog 2023 gi da chai sidai da moina torpa choi tawriba mayam se moina namjan khosana gadget mangan ba kholdan ba tawri mayam se phajana sequence am tora panja khudimak tanaraga public opinion loraga masi yare nadri yade se try kuntra mari lady sidida kuntra mari sigi ayaba loraga maitei manipur kanba manipur mangan mas maitei gi duty na te akoi lady ba kuntra mari kaul kuntra mari sineba adin manipur gi moi manipur da poi ba khudima si manipuri ni makoi khudima gi duty ne ba manipur ka henda ba se maitei gi na te masi wakan se amma nangangi chauba amma nangangi chauba masi loina ma vision je kitam horizon ji chautok si akoi poksin khana chautok si aduga bulap punje laga manipur si kalo ko ba ma darkar le haibe se akoi khotim na khanga damni aina angang ori da ugiba manipur dinga si manipur do oitre adugi mati english ingne nungai ne leramani aduga aina sahi manipur da tholba sai kunthra mo si uba chief minister bure tamjening ai bo pham bu yaute aduna ngasi manipur ki four pillar haibati politics economic social and religion totally collapse ni loina thingre national highway bo thing isini aduna akoi society se india government ki parasite oire akoi se india government ki mateng ni dradi ni base GK Pile Home Secretary na haigi botu India ki state amata da chief minister haigi belaite aduke mate ikai ningai me po ne ba Manipur chief minister ni paisa ni belai have madu ki boy se all over India world yauri ba po ne akoi si ikai ba khangde ba jati rai ba aduna hauji ko ba strategic archaeology of Manipur totally change tokre totally collapse hoir bane akoi corridor afaba corridor se loina mu thingjan gre ba akoi ya phabo corridor si laitri haibi ai aduga atobam haijege ngasi reconciliation sign to dneida parja singin nungain ba peace hana pora pasi darkar ne peace first you must bring peace then after you talk without peace da shanti laitan wari sagadana te khanaraga wari sagadara khanaba loiraga wari sagadam khanaba se totally moije arms of kano arms se pura surrender to ba reconcile stage peace and ko no wari sagadam ne ba khana na wari sa bhauna te ba hauji khanari bane ba akoi samaj da hauji vision ambo leite plan ambo tawte aduna aigi wakhanda hauji manipur da akoi wakhan yam khandaba wali future generation gi khandaba kanasu toina leite masa gi nungaina ba masa kana ba hauji ki chei ani sida ina khunba miyam lere kaino paisa tali ba paisa yam tali ba ko sigi wathok sida ina yam khunba yum saba kar tongba mayu makai nungai ba parja singi khamthing mohal ga loi aigi wakandadi talk no talk reconcile aigi wakandadi manipur da total change tong gi haripta ti national party na akoi na sei matfu si hainingai leitena ware aduna akoi total change ma political change ma manipur darkar lai masi wapam je manipur lai riba mioi khudimangna wakan khanba ngamba singna khandabiu akoi mioi bana khanlaga
ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯕꯠ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 44 MLAꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ सिचुएशनसे हेन वर्स सिचुएशन लाप गवर्नमेंट सेम ngमब्रा हाबदी ngमदबा अदुगा लैरिबसे हौजिक अमुक फोंग फोंग साना थोलैबसे खुगी मैटे अमदी कुकी अनि की मरक्ता लैरिबा खुगी वखल तामिनागी बगी फिवम से लाखलबा मतुंगदा मणिपुर दे प्रेसिडेंट रूल जे लौथो कांदा गवर्नमेंट सेम नबगी प्रोसेस से तोरकने हाबा पोट अमखक लापा मसिदा कदाई फावबा खुगी थाजबा याबा ओइबगी हाबगी पोटसिने हौजिक लाइबसे बामु कमाय थमिनिगे अहन मक्तदा ngasi TV ste miriba parja punamak amasung aigi inaw ani panelist amasi isanupi anchor bu ikai khonba amasung pocheri political party government semba dobi mamang sita ina wafam kharadang panjake ahangna June 2023 da hojik ki maram sida reconciliation ki maram dai ni jeki bani solution na maina puthok saki bani chahi ani mamang de nei ni jeki badu chahi ani ga thani sura bauta hoji reconciliation ki talk tong ne hare MLA singna maduna akhoi sidai da chahi ani gi mamang da solution ji por amma buti khara phagadam ne adu karamba solution no wari sanu si tamjan condition kari oidoi no MLA सिंगसिना पब्लिक को ओपिनियन हाने लौदोरिब्रा मखोय नंगांग बदे त सुमि हाइगद्रा नांगी हाइबरनेशन तौरु लेरुरगा मखोय नंगांग बा कया मतिक चाबनो चातबनो अखोय की MLA गा मोय सिगा MLA कुंथ्रा निफु सिगा मोय निफु मरी सिगा अदि मोय कुंथ्रा मोय कुंदगा छोरी तारा की पॉल तो हेनग्रबनी अदिनो वारी सानबा स्टेटा मोय MLA तना यारु आई वखनती मासिदा कोई मणिपुर दे लेरिबा इंडिजिनस पीपल ट्राइब से 34 सिगी विलेज यहोलगा अदुदगी अखोई CSO मैरा बाबी ग्रुप से मयाम से पुलप तौरगा मणिपुर सोल्यूशन जै पोरा निंगी मनमति MLA ना डिसीजन लौब ngमदबदगी ngasi चई अनि गा थानी से वादने लाइबनेबा MLA मतिक चाइ चादे दे हाइजररो मयामना पब्लिक ओपिनियन नि अदुम लेजरे अदुगा अखोई सी अखोई समाज दी प्लान तौदबा खुगी सिना प्लान तौबसु अखोई पुलमंग हाइग्रे अदुगा खुगी न डिमांड तौदे वारी सादुरी एजेंडा से प्रजाता हन फोंतोंगदबने एजेंडा खंगदना वारी त साब याते अदु लोसनदना सुदोंना सस्पेंशन ऑपरेशन चाहिँ तराइ पानी मतुंग खंग पतो अदुमाइना तौबा यारोय मणिपुर की इंटीग्रिटी काहन बियारोय मणिपुर प्रजा होजि वारी बसे ngangkhai लेतना वारे हा लौरबनी मसिदे हेन वहन प्रजा वहन लगे हेन नुआइबगी मोंगदा मोंग सिदि प्रजा सि वाब याबंगी वारबनी मसि आइना हानु साइजेगरे सही तेरे खुंदाखु मतमदसु मणिपुर हंतकी मतम सि वाब मणिपुर की हिस्ट्री दे इतिहास दे लेते अदुगा चही चहुम सुद्रिबा कुकी सिंगसिना अखोई चही लिसिंग अनि हेनबा अखोई मैतेई की सोसाइटी की मोइन डिमांड मोइ इंडिजिनस लती मोइ येलोंग नते मोइ दी रिफ्यूजी नि मोइ रिफ्यूजी फन लेरी करी तोरी मसी रिफ्यूजी ने खंगना अरान बसी खंगना सुम असोय बसी सुम तौबदगी मोइना नाउ चौरपनेबा अदुना मखोइना तौरिबा डिमांड से मोइना मंगमगदु मंगोय तबं हक्तनेबा अदु यामना सोइबा हाइबु मणिपुर की हिस्ट्री दे यावरोय तब मखोइना मणिपुर की मपुने हाइजेले असिने असोइबाबो करिगिनो होजि सही अनि गा था अनि की मतुंग द रिकॉन्सिलिएशन गवर्नमेंट वारी छौ तो गवर्नमेंट से सही अनि से तुमि बसे कनानो बा गवर्नमेंट सही अनि ममांग देदी मोइ सही नि गा था नि ममांग मोइ कैदोग लेके हाइबा हेक हाउबोदेदा नोइ कालुबनि खानगा नो अदु नोइ वारी छौ सिलोन हाइगे तबनि अदुगा अतोपा ट्राइब अखोई इंडिजिनस 32 लेरिबसिन सुनला खोय अनि खनरिदु करिगिनो न खामबसु कनामबो खामते मी कुंथ्रा अखोई ट्राइब कुंथ्रा मरी लेबसिद अनि खनरे अदु 32 दिदि मोइ भाबोक वैर कैदो खुबा कुरा येंग लेरिब्राबा मखोई मथोंग ने मणिपुर से मखोई पार हदि मखोई से मथों ओइदब्राबा खनरे बानी से खामगे से कना छु हाइदेबा मसी अखोई से वखन यामना खंदबा
adu ngahanga ki thabakta crisis management ki mongda lepa ngakpa adi matik cha de bagi khutam de ai haira roi akoina loinam urang haktani aina hairaga chai natra cha de ka kari it make no difference to them ikai ba khangda ba chidi ikai ba khangda ba ni ko okta ba chidi okta ba ni aduna hojik manipur da ban kawi ban kawraga wari sikana no ba no magi sara taliba mai pokhiti lupa kun kuntra hapaga bajar si thabak suraga mana thabak surag hold de thabak suraga ching walaga matu macha thakada ba family masing khangdana manipur da lay masi ki di ban kawri ba kamu si di sara hen ba bung na tiap ban kawda awana sigi lai ra praja ki di manipur da nobody is thinking about the poor people common people of manipur that is a very shocking state of affair aduna wari sanaba sidaita achumba du puthogadabni achumda yanagadabni manipur history khangadabni moina tawriba aran khudimok to step by step puthoga sequence of events se semaga tu moina semagad 1946 dagi semagadabni Kuki and billing khato 1940s dagi na hauji box 2023 gi da chai sidaita moina tawrpa choi tawriba mayam che moina namjan khosana gadget mangan ba kholan ba tawri mayam che phajana sequence am tawra panja khudimok tanaraga public opinion loraga masi yare nadar yade se tribe kuntra mari leri sidaida kuntra mari sigi ayaba loraga maitei manipur kanba manipur mangan mas maitei gi duty na te akoi leri ba kuntra mari kaunglup kuntra mari sineba adin manipur gi moi manipur da poi ba khudi mausi manipuri ni makoi khudi magi duty ne ba manipur ka henda ba se maitei gi te na te masi wakan se amma nangangi chauba amma nangangi chauba masi loina ma vision je kitam horizon ji chautok si akoi poksin khana chautok si aduga bulap punjelaga manipur si kalo khoba ma darkar lai haibe se akoi khotim na khanga tamni wapam si hajara ei matang solution jage okay am no ase pawang yam phajana thambikra ei mathang se ozatom babu khoi gi government semba gi matang se dum hainaraga di lai adubu sem kani haina sembadi adum ngamdana hosi fawba lei bai tare praja sina paim base khoi gi matam ama dai khoi gi government ama leraba matung da government duna khoi gi praja singi apam basigi matung ina thabak se pangthorok ta badagi khoi gi presidential thamakan da PR lerakan da mu khoi gi toiba conflict sigi matang da kidang solution ama purapang ngamgodra praja singda pamgada ba thabak se mopung fana torokadra habai bi gi expectation ama kak praja singi site gi leirubani adubu step kaya maram lokhalakre khoi gi union government ki site gi koi presidential manung da khoi gi solution purak na ba irang se nem tharak na ba gi damak da khoi gi road map kaya maram puthorakre but adubu mabung fana implement taw ngam ki da ba gi pot ngak tani adubu masina haidi khoi gi praja sing na paim se popular government am lei tara de khoi gi fongdok ning ba khoi gi apam ba pen da ba fongdok pa gi mafom ama lei gi da ha bi gi expectation duga na mang tharakanda government ama sembi u khoi gi matik chaba leader leina khoi gi mapi pa pan da ba magum na lei ba si nuwa jati ha gi pot da khoi gi government ama sem hanning bagi apam da phone do ki bani adubu khoi gi thoi ba no ni ni da thoi ba conflict hai tare khoi gi valley area da khoi gi thoi ba situation siga mari le na khoi gi that 9 da hoki ba that 9 da chief minister ga khoi gi rajya sabha gi MP ga khoi delhi da chat khraba matung da thogla matung da press statement piba matam da khoi gi former chief minister na phone do ki ba wafam se khoi gi union government ki site ki so khoi government ama semning bagi apam ba se dum phongdorak pa apam ba lei bagi pot hai dubu praja sina pam bi karam kan da sem doribne hosiki lai ba khoi gi Meitei amadi Kuki reconciliation gi matung da sem gani haba pot se oi tara gadi government ama sem bagi asa se mami yam sam khra haba pot ni lai ba se pabung kamai thamini government labor later baga government leading as in a kari tawrakin government leiduri basi anoba minister no MLA no iduri ra hanagi midu da kari hongba khoin ugiduri ba lamcha sagi yawde midu de khoin kari expect to da ke corruption ki mahi ko na ba masagi da nungai na khala ba de we cannot expect anything good for the people common people ki dikana ju khande ba masa gi ne khali se aduna akoi parja khudimuna wakan khanda ba machangi akoi na bo thade ki ba mi sing karam mi no aduma akoi na madu khangi aduna hauji requirements a complete change of political scenario in Manipur the political change Manipur change of the Manipur ahom ka support oi aduna sahi madfu mu
national party da minai wajne lebe se mapu ge har te akhoi isai goi ba dol ma chemje ba si am tangai phatabani masi mi khudim na khanda gadabni hoji good people haibati manipur gi lairik lasu haire basina ngasi bo comment no bu pi de comment no pi de aduna moderation har mado aina hanu sai haije gi bani ngasi world violence mayam leri basing se manipur the violence story basing good people afaba mi sing to mi lebe dai ne ba aduna politics haibasi karino politics is I yam simple about definition of music. Politics is the art of winning and running a government smoothly for the welfare of living beings by fear means I never. Manipur the fear means some bulate, money power, muscle power, and board company are the common people give welfare so can move yangti. Aduna politics have si art her kangdaba missing na hoji politician with politics have si kari no moi kangdeba. Moi Manipuri history kangde, moi political science has kari no kangde. Politics cannot be minus from ethics cannot be minus from politics haibani. Ethics as laiti aba Manipur. Manipur ethics laita bani. Aduna ethics yaw deba society to the ethics yaw deba politicians to we cannot expect anything good. Aduga atopa phone Manipur young people lamni. Masi portion amata plain is only 8%. Masi Manipur say at any cause it cannot be divided in any parts. Masi moina kugi sina pamiba se moi advantage oi point halte neba moi minus point kani bo moi sacrifice to roeba shu lok to bo shu ya ro hari sini shu agreement se aina ngarang ngasi wari sana shu ji kani no khangdab leiri ba angak paneba masi IS officer MCS officer ba halaman bo ibu shu ji kani no ngasi hangeba masi akoi Manipur de leiri missing se aina am wakalam khali angak pa mawong de leiri akoi samar si aduga aina angang ori da ugiba Manipur dinga si Manipur do oitre adugi mati English ingne nungai ne leramani aduga aina sahi Manipur da tolpa sai kunthra mo se uba chief minister umure tamjeninga ibo ba pham bu yaute aduna ngasi Manipur ki 4 pillar haibati politics economic social and religion totally collapse ni loina thingre national highway bo thing isini aduna akoi society se India government ki parasite oire akoi se India government ki mateng ni dradi ni base GK pile home secretary na haige botu India ki state amata da chief minister haige blaite aduge mate ikai ni ngai po ne ba Manipur chief minister ni paisa ni blai hai madu ki boy se all over India world yauri po ne akoi se ikai ba khangde ba jati rai ba aduna Housing strategic archaeology of Manipur totally changed, totally collapsed. Akoi corridor, afaba corridor si loina mo thingjan greba. Akoi afaba corridor si laitri habiai, aduga atobam na hajege. Ngasi reconciliation sign to da parja sengjin nungahan ba peace hana pora pasitar kane. Peace first, you must bring peace, then after you talk. Without peace, the Chanti laten wari sagadana te Kanaraga wari sagadra Kanaba Loregan wari sagadam Kanaba se totally Moise arms up Kano arms pura serena toba reconcile stage of peace and akata Kuan wari sagadam Kana Kananam wari sab Homedeva. How's it Kanari Beneba? Akoi Samasi da vision number late plan number tote Aduna Aiwa Kandadi Housing Manipur akoi wakan yam khanda wali future generation gi khanda ba kanasu toine leite masa gi nungai na ba masa kana ba hoji ki chei ani sida ina khunba miyam lere kaino paisa tali ba paisa yam tali ba ko sigi wathok sida ina yam khunba yum sa ba kar tong ba mayu makai nungai ba parja singi de khamthing mo hal ga loi ai gi wakan di talk no to reconcile no reconcile ai gi wakan di Manipur total change on the Harp Tati National Party na akoi na say might fusi hiding like in a ware aduna akoi total change political change Manipur Darkalai Mashi weapons in Manipur lady ba Mui Kudimangna Wakan Kanbang mercing na Kandabiu akoi Mui Bana Kanlaga Tabo in a Bangtoke na Honabada Mam double later Bani Haiba Shi weapons say Lucian Jake. Okay, no I say I